sibai le vek ule tun tuma hian Israel nena India in ral thuam pat sang sang makta doi don mai alo khat chungchang tele khovela indolong lian ber destroyer Japanin aboi pui mek dan te tin China le athurol pui te epna atana tomahawk cruise missile Japanin ale tum thu tele F-35B achet sol chungchang te pu Freddy VLC maziak kan ron share le donani Palestinian ho beina na man tur niangai thei turin ral thuam le abe bom tam tham tak mai India in Israel nena a supply thin thu Amnesty International chuan tun nai khan an tar langa Indian company te hian kumsang ni somni pathum October atanga chiarin ral thuam te naw deu atana man tur apats le abung thang chi sang noi thum singkwa zanga som paruk zet mai an lo thon lut to heng ba ka hian drone warheads kan ti te lai pui mu le atuam na atana man chi apats le abung thang noi nga singruk sangli zakwa somsari zet ba ka sipai lir the man tu pat chi sang poimo chi sang zani somko pariat vel alo thon lut to alo tam tham khop maya India hian Israel ral thuam siam tu company te nena thonin anni hian ral thuam siam nan an lo manga Israel sipai te anni hian an supply le chongani a then an thal bok Amnesty International hian research bein harmonized system codes antimaya chulam toy chuan HS code anti 93 plus le H710 plus atangin ral thuam emo akai noi emo India in Israel a supply thu hi an thethayani ram thil anin thon hian eng bung ruange an thon ti hriat nan hemi HS code anti mai harmonized system classification hi an manga hedan noya hian chapter 93 plus hi arms and ammunition parts and accessories thereof tinain ziak kala India thil thona hi an hu fawani India bungro thona hian HS code 87 plus sangriat zasari som plus ti chuan sipai lir theile thanks atan manchi parts chi sang te akok ani kumin sangli somni paruk kumtir lama po khan India hian Israel nena ral thuam le abe bom athon na document som ko pakhat lai hai chu ani kumsang ni somni pali a ral thuam lam athon na documents te an lo ni heng ho hi heng documents a hian a classification code chu 9306900 manatam view maya awm je chu India Ministry of Commerce code system mana chuan bom le grenade tinani India thilthon te hi Israel ral thuam siam tulian Rafael Advanced Defense Systems te IMI Systems Limited tele MCT Materials te poin an dongthin ti an finfi nge ani Israel in Gaza a beipui noichimi beipui genocide akal pui mek lai hian India in apui ani ang ti ang zong la India dem na te po meka India chu rem na du lawa pu tok po khowela hian an kat tanuk rengani ani na taka chuan Israel India te hi kumsang ka sakwa somruk pani vel tang dai to khan arukin ral thuam lama an lo thok dun dai to Israel hian silai mu tele mortar mu kan ti ang chi te po China le India in dolai khan lo supply to thinani kumsang ka sakwa somruk panga le sari khata Pakistan nen India anin do po khan Israel chuan military assistance te local pui to thengba ka hian silai mu te po alo supply to nge ani kumsang ka zakwa somret pali October tha Prime Minister Indira Gandhi tha ani nuwa khan Israel hian VIP te ven him na tur man ruwa tele helho te beidan beile dan tur counter terrorism lama te po India hi training alo peto nge ani soivek sen ni longa an tho ho dan zong hi Stockholm International Peace Research Institute SIPRI kan ti thin hamitena an tarlan dan chuan kumsang ni somni panga inkara khan Israel general thuam athal zong atanga za somni pakwa hi India in aleya Israel tan India hi aral thuam leitulian ber ani hemi hun chung kumnga sangni somni le ni nga chung hian India ral thuam le zong atanga kan chut chuan za som panga vel hi Israel atanga lut ni in Russia atangin za som li le
France atangin za somni pakwate anni bokani India le Israel hian defense lama tho dun na MOU chu November ni li sangni somni panga ni kum khan an ziak bok ani Amnesty International chuan India hi Israel general thuam le akai noi thon lut to ri lo turin angena Prime Minister te pani Pumodi le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te ro chuan an ngen na hi an zom theidon em hriat ani lova tuna hi chuan an la in po viau maya my dear friend dia in ko ngat mai kha an ni ve boka lo clear zel phot mai te ang ral thuam lama Japan atlan na sat thu kan soi ma in F-35B jet sual thu hi han zek lokila July in som thum pakhat USA California azing dar som vela khan US Marine Corps Air Station San Diego California a van doi thak takin US 5G stealth fighter chuan vo F-35B a che sual lo maya pilot ero chu him takin a in per chuak manani fit za vela sang atangin pilot hi parachute mangin a in per chuaka annuwa him taka mu ani a ngai tu omani lawani F-35B ero chu leya tlazuin apuak dat ne le a mai khudum nguk mai van lama ain pang o zial chongal muk mupa a che vela kang mai a chuak chiam boka kang thel tu pol anron chevata chiat na lian thamero chu a thleng zui lawani he fighter hi US Marines teman big F-35 a po aman to berchi ni in pakhat hi dollar makta doi za pakwa chuang zet ani a vertical landing ti thei chi kha ani vertical landing kan ti chu helicopter angaron chum chat thei atum nuwa lir vak ngai lo plan vak ngai lo ang chi kha ti na ni US Marines chuan he che sual na hi class A mi sap a anda a om je chu khlo na che sual na lo om berchi ti na ni US Marine Corps te Navy le Air Force te hian F-35 hi chi sang an nei hluma F-35A, 35B le 35C ti an ni a heng ho hi zaruk som thum vel an kol ni in kum sang ni som ni pali a US Government Accountability Office chuan lo tar lang to a tuna ero chuan a danglam to ang ni rukani to a report khian a chut dan chuan US in F-35 sangkhat zariat vel anei tlin huna chuan F-35 program a hian dollar trillion ni vel an seng tling to ang an ti hialani US hian F-35 hi sang ni zali chuang nei atum me kani apui hem don khop mai Flight Safety Foundation te Aviation Safety Network database a alandan chuan kumina hian US a an sipai thlo na sang pasari a che sual to a serious berchu B-52 bomber che sual kha ani a kha thlama sa mai kha ani a Mojave Desert a thlo chuan nu loka a che sual ani kha B-52 a chuang mi pariat te chuan nun na an chan vekani Japan lam hoi thungila Borok drones le tuipui drones ten ro an rel to na khowela hian mi hring thluak nge ya khal ngai chi ral thuam te hi an la hlu em ren thowa na zong hi AI na thok vek theilo ang chi hian ral thuam zong po an ma ni a che thei autonomous le automatic an ni vek theilo mi hring thluak angai hun om zi ani indo long ani emo jet fighter emot po ni sela mi hring thluak akhal tu mi hring athunun tu mi hring hi an poimo reng don kantina ni an sum nei le an thluakin atlin lo wang po ni lawa indo pui pani na ngong awang chawa ral thuam siam le hral lama in sum zui ta trang Japan chuan kumin April tha khan an thutiam sutin inven naral thuam mai ni lo mel mat be naral thuam siam le hral an rem ti ta ani kha tuna chuan man mo takin an remove mup to mai ani an Prime Minister mai chero rum zet mai sanei thakai chi i hian defense budget po atipung hloi dona soitur tam takkara an destroyer siam mek turu tak mai hi han thlir ho don te ang han soi masak ngai oma a minga tang hian parem rem takani a ti chetu ani top maya destroyer ti chu man laya a ming chu torpedo boat destroyer ani a ming sei tak hi alam toy destroyer ti soyani ta a indo pui pakhat na lai vel khan khovel navy zong in a ming kai toy destroyer ti an mang vek to a voin thleng hian he ming hi ala mang zui ta zel ani
กุมสังกะจริยสมรุกโชเวละได้โตคานออสโตรฮังการีนมีเจวานีลูปิสจวนตุนไลตุยหน่วยมิสไซล์ตอร์เปโดเสียมดันตุกัลมังa concept hi aduanga kumsang ka zariat somruk paruka British engineer Robert Whitehead chuan lupis a concept le angai tu na fin tak te chu mang kopin khowela torpedo masabera siam chuakta ani khowel ram sang te chuan an siam chhowe ta zela ti chuan khowel mun sang a indona long te le man tlom jok te chuan torpedo mangin long lian le lo om jok te chu an kap pil ta fo maya heng long te khal nuam rang takle torpedo paite hi torpedo boats ti anni hunaliam zela torpedo boats te beile tur hian Spanish Navy officer Fernando Villamil chuan longlian le thatak ngai siam dan ngai to chuak ta a chu along siam chu a chu destructor anti a indo longlian siam chuak masatu ni thua hian thu in chu om le peka British hole mitam tak chuan HMS Havok kha khowela destroyer diktak masabera anda a US le athlop tu te ero chon kumsang ka zakwa pakhat atanga an mantran USS Bainbridge anti mai DD1 hi masabera lom anti ve thungani ti chuan khowel ramdang te poin an ching ve zela destroyer an man masak ber chu kumsang ka zariat somko pariata Spanish American War Spain hole US indowa khan ani tunlaya chuan destroyer chu indolong warship chikhat ni in indolong dang aircraft carrier tele aveng tu defensive atan le melma beina offensive atan manchi ani to a melma te thlona an tui hnuai long an boruak drone an tui drone an speedboat lakatangin mani polte aveng himani Japanese Navy te chuan nakum sangni somni pasari a khian khowela destroyer lian berle ral thuam pai tam ber ningei tu hi man thei turin an boi pui meka kum sang ni som ni a an kalpui chan to Aegis system equipped vessel ASEV program hnuai hian ASEV destroyer changkang em pani siaman tuma pakhat chu an commission huntur sonma in nakum hi an bituk ani he destroyer turu takhi melma ballistic missile le hypersonic missile laka Japan veng to poimo alani donani he Japanese destroyer thar hian displacement ton sing khat sangli vel anei dona displacement kan ti om je chu tuya apil theina tura tui azuk nem khuar itimayang tuya alan theina tura ta na tui anek tom zong ri zong akha buk tai la ton sing khat sangli vel zet ani don tinani metar za somkwa vela sei ani don bok hemi an siam chana hi Chinese type 055 class destroyer chanlet na ani bera China hian type 055 class destroyer hi som vel zet tuna hian a service to ani Chinese type class ho hi tunlai khowela destroyer la omber anni chia lo po in a lo omber te jinga mi chu anni a Chinese ho destroyer hian displacement ton sing khat sang thum vel theu an neya Chinese ho ta alien Japan hian asiam mek tinani ASEV destroyer laimua hian Aegis air defense system omdona ma sang drik ho pathian jusa in pen na ming choya Aegis anti hi turu hle a target za chuang fe a rualin a mu in a chui thei don ani Japanese destroyer thar tur hian electronic radar changkang chi face array radar amanga van boruak khi kar ol hau lovin mai zeu po nei hau lovin askan char mai donani Japan indolong dang Congo class te Atago class le Maya class te anglo takin kan destroyer soi hi chuan ANSPI 1 face array radar aya changkang le tunlai jok AN Spy 7 active electronically scan array radar amang dona ASEA radar hi face array radar chikhat mai ani a radar lui aina thajok dai maya US company turu Lockheed Martin siam ni in Japana chuan Fujitsu le Mitsubishi ten claim zong an lorem khom ve bokani he Japanese ASEV destroyer hian Mark 41 vertical launch cells za somni pariat anaya omje chu Chinese type
055 class destroyer ain long range missile som paruk in apai tam thei jok don tinani standard missile interceptor heng SM5 ho tele tomahawk cruise missile te po apai mela anua US nen an boy pui mek hypersonic missile ka thlak na changkang zet mai glide phase interceptors GPI po vua andil ruk mek bokani an vua chuan apui te ang chu China te North Korea le Russia te chuan hypersonic missile an siam mup maya missile siam thiam em mai Iran la an thian tha lo ni boka Japan hian inven na nei that atul rengani heiwang hian man mo po angaya an richu chuk reng ani tuna po hian ASV destroyer hian sensor changkang berle electronic warfare ti theina te po alapai don cheu boka US pon lama electronic warfare system mangma saber po ani thut thei trampamut fu lawa ero chuan in ngak thui khopang hemika in hoya pantur HGHS antenna dom te po an soirimek to a AN-32 electronic warfare suit hi US aircraft carrier Nimitz a tele anin dolong tam taka an manga tharem takani radar hi chikhat mai apai don lawa AN-62 illumination radar pathum apai tel dona he radar hi chidangdeu missile guidance lama puitu ani a tunlai missiles thar ta chuan hetiang radar hi mamo vak lem to lo ma se changkai hun ala nei thei tin an vo ani target clock niam detect non big AN-9B horizon search radar ala nei boka sea skimming anti-ship missiles thlona helicopters drones le tuichunga che eng po mai chu alo mu in alo chui charanga drones low detect thei tu radar hi atangkai tak zetang ram changkang tak nima se US a thui tak alowin nga to na chu voile khatakal san thei anilawa US la inthiam takin asum don puya US siamral thuam le khol la anlo tha em mai si aman to deu ma se Japanese ho hian sum an nga tho si a chuwangin hlok na tel ve in an thok dun chhozel don ani mel khop mai US tan Japan hi Pacific tuipui bor China le Korea a ep theina poimo lutu ani ve boka Japan hian Aegis athuam indolong pariat vel chu nei sa mek to a ASEV destroyer hi chu heng long te aya changkang le turu jok turin pani chak siaman tumani nakina anril ru an thlak thut chuan pusan ni ta se pani ai tam te po hin la siam thut mai the ni Japanese ASEV destroyer hi an siam zo hun anga lel khop maya eng ang takin nge an siam chu a eng ang ral thuam chia nge apai ti te po ranchang chuan kan la soile don ani India hian guided missile som anei meka ate ber chu Delhi class ania pathum ania adot Kolkata class po pathum anei le a atharber Visakhapatnam class ero chu pali anei thungani India destroyer repair hian displacement ton sangsari zanga vel anaya Japanese ho siam khichu kan destroyer repair ain alet deu thoina rit jok don tinani Japan in both sai na hi soizui ta zelila China hian Philippines rama Scarborough Shoal thirkarle Spratly Island chunga thirkar thret khat chu aram ni na chal meka Philippines hi atiboi fowa Philippines in Brahmos aleina chan po kha China wang hi ni pakhata ma se China hi ati pha lem lo East China Sea a Japan hnuai mek Senkaku thirkar po Chinese tonga Diau Island tina chu puile meka thirkar te panga ahuama China in dolong te chuan Philippines le Japan ramte tuipui chin an vadai fowa scientific research bei angten anin soithin ma se in en thlak na te ram zau tumna le chakna lan tirna in lulin na le in vauna ani ber jok ome hewang hian Japan chuan Pacific tuifin riata indona chuak ta se longkong poimo te buain an economy thlengin ahong thei ti hailowa hewang hian China ep trul atita a an chan china serlian tak alo omsa to nen North Korea po in Japan ka pha nuclear ral thuam le ballistic missile asiam chun zom zel boxi a pukima ti tim na atan ral thuam nei that ti angai ve ta boka he tuifin riata hian Russian Navy an lo lang fo mai boka an chezia hian Japan omatinwa mol lawani khingram pathum te khian Iran an kom nge ivek boka an ni thok ho hi an chak viawa Japan chuan chakzo ka invent rule atita ani
Japan chuan July ni somthum khan an Aegis guided missile destroyer JS Chokai atangin American Tomahawk cruise missile chu akap chuak tawang maya an Tomahawk live fire test masabberni JS Chokai hi Tomahawk kap chuak thein flotling takin an modify ani heti hian Japan hi US rampona indolong atanga Tomahawk kap chuak thei pathum na che ani a Japan malama hian Tomahawk hi Australia le Netherlands te chuan an indolong atangin an lo kap chuak ve to bok UK po in Tomahawk anei ve ti ro chu thei hil lowila Netherlands hian an frigate HNLMS de Ruyter mangin an kap chuaka kumsang ni som ni pariat vela chuan Tomahawk hi an indolonga vo fel vekan tumani US ti lawa chuan UK te Australia te Netherlands le Japan te chau hian Tomahawk missile si an nei ani Tomahawk hi latak kap thei subsonic cruise missile ni in kilometer sangkhat zaruk chuang vel ami target te po dikmang khenga kap the ni a Iran beinana US in aman tlut kha ni in Iranian Navy long akap pilnual reng ni kha target man to tak commando center te air defense system te missile ka chuna mun tele logistical facility te phin dar vek tura duan ani a anna hi atlin ngar khopani Japan chuan US Foreign Military Sales FMS program kalklangin Tomahawk missile zanga thleng leirem ti to a heng zinga hian Tomahawk changkang jok block 4 le block 5 te po atelang Japan in US atanga Tomahawk cruise missile leitura thluk na asiam hi indopui pani na hnu a defense policy a intlak danglam na langsar ber pakhat ani ngei mai he inrem na le inbiak na hi US dollar kluk le ting on ni le point pathum panga huvel ani a ata tolamma la zelin sang hi som ni panga tu ni sari poisakum a khichuan ka chu mai thein Tomahawk missile hi anin do longa vo fel antumani US Navy te chuan Japanese Navy te chu Tomahawk missile enkol dan te aka chu dan te le engamo zirtir ngai dang te pe in training an nei mup to me ani US hian an ro man lok aya kum khat vela ma in Tomahawk hi Japan nena supply atuma Japan nen hian an man mo dun viawani Japanese destroyers te po hi tunlai missile changkang jok te kap chuak thei turin ti changklun tumek an ni bok Japanin Tomahawk alei hian anrama in hialna siamna sa hle maya athlop tu chon latak ka theina missile ren tlak tak Japan hian anei nge tul anti a chu Pacific tuipui rem na le mon nom theinan anti ani Tomahawk lei eptu te ro chuan Japan hian tunma a Asia ralthuam siam le khal lama tlan lowa rem na le mon na tlat na chu ake chemek anti ve thungani hian East Asia ralthuam lam in tlan siak na sajok asiam anringa Japan chet dan hian an mel ma hlau om North Korea te China te le adang khilaya kan soi ho Iran te Russia te thin ati rim mai te an hlau bokani Japanin Tomahawk alei taruk hian Pacific tuipui vela boruak chang tak om sa ren thin chu a serious hle ti anem het nona Japan historia sinchi tlakani he tuifin riata hian US Japan le an tho pui te le North Korea China le Russia te anin mel rum reng don ani mela nakin zela chuan Iran po ala ron zuang lut thei ani lo po in langlo lama thlop tu a Iran hi changang khovelin Pacific boruak hi hlau thok ru tak chungin a thlir me kani Tomahawk hi kumsang ka zakwa somriat pathuma US Navy tenan dong trana Raytheon hi Tomahawk siam tu ni in he missile pakhat hi achi azirin dollar maktadoi khatle achan ve atanga maktadoi ni le achan ve man vel ani tlang puyani long range subsonic cruise missile ni in indo long le tui noi long atanga ka chu chi ani a aka thui zong po ainang lo nual achi azirin kilometer sang ka jani somnga atanga sang ni zanga vel ani a darkar khata kilometer zariat somriat vela chakin athlok thei ani he missile Tomahawk hi chak takin leilung omdan milin leya changa metar somthum atanga zavela sanga athlok bera tlang pong chunga po tlang chi patanga metar somthum atanga zavela sanga athlok maya tlang panga thlok thala in a target avadeng chat thinani hi terrain hugging anti a mel ma radarin aman theilo na na ti ani
a thlo line target ala thlak thei chewa camera te pai thlapa sipai te chuan an computer target an lo mu thei thina ni tomahawk hi avoi khan atan kumsang ka zakwa songko pakhat gulf wara khan manani a he indona operation desert storm khan nithum chungin tomahawk za somni pani vel an thlo a iraq ho an mang ang he ani kha alo thangam maya gulf war lai khan voi zani somthum chuang fe chu an kap choka soyani kumsang ni pathum iraq wara us chuan mangle rep bok us khan nikuma iran den nan tomahawk missile hi somthum vel manga Syria, Afghanistan, Balkans, Yemen le Libya te po manani photo voi sang ni zathum chuang fe chu indona tak taka manani to ani nikuma Nigerian Muslim mi firfia khau bainan manani nuwa Venezuela manani le a Nigeria khan US chuan tomahawk som paruk vel athlo arikot ani a US destroyer USS Paul Ignatius in Gulf of Guinea atangin akap chuak a riat ani bok tomahawk siam tu Raytheon chuan kumtin tomahawk sangkhat siam chua antumani US hian tomahawk stock hi anga toka amana tawlutuk lova lat takatangina ka theya aka adikin ala tha em zoya hewang hian ramsang sang te point an ot ngang ani arin oma Netherlands in zani leina tur US nen rinremna anneya Japan hian zali vel leidon ni riatani a Germany point zali vel leyatum ve mek bok ani hele kan du tok le photanga kan soitak ang khan khang chanchin ho khapu Freddy VL siama zia kani a ngai nomen ti le ngai kan bai sayani ngai thatu te in zawa in lalpan mal som le cheu cheu ro se